ዛሬ ሪቪው የምናደርገው የቼክ ሪፐብሊክ ኤምባሲ ነው። የቼክ ሪፐብሊክ ኤምባሲ ሜክሲኮ ከንግድ ባንክ ህንፃ ጀርባ ወይም ከኢትዮጵያ ሆቴል አጠገብ የሚገኝ ሲሆን ኤምባሲው ከሚሰጣቸው የቪዛ አገልግሎቶች ውስጥ የሸንገን ቪዛ፣ ይህም እስከ 90 ቀን የሚቆይ የጉብኝትና የቢዝነስ ቪዛ፣ ለትምህርት ለሚሄዱ ደግሞ ረዘም ላለ ጊዜ የሚቆይ ቪዛን እንዲሁም ለቤተሰብ ቅልቅል የሚሆን ቪዛን ይሰጣል። የብዙ ጥንታዊ ግኝቶች ባለቤት የሆነችው ቼክ አያሌ ታዋቂና ታሪካዊ ቦታዎች አሏት። በዋና ከተማው የሚገኘውና ልዩ የሆነ እይታ ያለው የፕራግ ቤተ መንግሥት፣ ብዙ ሐውልቶችን የያዘውና ከቪልታቫ ወንዝ በላይ የተገነባው የዕድሜ ባለጸጋው ቻርልስ ድልድይ ከቼክ በርካታ የጉብኝት መስህቦች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። እኛም የቼክ ሪፐብሊክ ኤምባሲን በኤምባሲ ሪቪዋችን ውበቱንና መገኛ ቦታውን መሰረት በማድረግ 4 ከ5 ሬት ያደረግነው ሲሆን በሚሰጠው የአገልግሎት ጥራትና ቅልጥፍናም 4 ከ5 ሬት አድርገነዋል። ስለ ኤምባሲ የበለጠ መረጃ ለማግኘት www.mzv.gov.cz ይጎብኙ። በቀጣይ ሪቪው እንድናደርግላችሁ የምትፈልጉትን ኤምባሲ በኮሜንት አሳውቁን። Number 10, Ústí nad Labem, population 91,342. Number 9, Pardubice, population 92,362. Number 8, Hradec Králové, population 93,906. Number 7, České Budějovice, population 97,377. Number 6, Olomouc, population 102,293. Number 5, Liberec, population 107,982. Number 4, Plzeň, population 185,599. Number 3, Ostrava, population 284,765. Number 2, Brno, population 400,566. Number 1, Prague, population 1,384,732. How well do you really know the Czech Republic? Located in Central Europe, the Czech Republic borders Germany, Austria, Poland, and Slovakia. It covers about 78,000 square kilometers and has a population of just over 10.5 million people, with more than 1.3 million living in Prague. Many still associate the country with Czechoslovakia, but that state only existed from 1918 to 1993. Long before that, the Czech lands form the core of the Kingdom of Bohemia, one of the most influential states of medieval Central Europe. Prague was even an imperial capital of the Holy Roman Empire. In the 14th century, Prague became a major European capital under Charles IV, who ruled as Holy Roman Emperor and founded Charles University in 1348, one of the oldest universities in Europe. At the time, Prague rivaled Paris in size and importance. Czechoslovakia was a 20th century state. The Czech Republic is the modern successor of a much older Central European history.